شما دارین 80 مولکولا. میگه دارین 80 مولکولا. اهلیدین محمدیان معلم نیست. خواننده گیمنازیای دولتی ناحیه وسه میباشد. در نبودن معلم او با همسنفان خود درس میگوید. از روز اول کرانتین اعلام شدن مکتب اهلیدین از مکتب دور نشده. همراه این همسنفانش درس خیمیا میآموزند. ما همچون المپیادیست گیمنازیا در گیمنازیا تیاری دیدم و برای آنکه سال آینده المپیاد جمهوری میگذارد. صنف 11 از همین سبب ما تیاری خیلی سخت دیده. 8 ساعت تا 7 یا 8 خانه برآمده با همین کابینت با نزد معلم درس میگرفتم. دیگه فنا را در خانه تیاری میدیدم. این مثال میگیریم بیولوژی را در خانه خوندم. فیزیک را در خانه کار کردم. نه که زبان تاجیکی را باشه. از زبان تاجیکی خیلی ضعیفم. از همین سبب از زبان تاجیکی معلم گفتم حاضر شدم. در این صنفخانه همراه اهلیدین همسنفان با قاعده‌های پیشگیری کووید 19 رعایت می‌نمایند. نزد هر یک نفر مواد آنتی سپتیکی گذاشته شده، فاصله نگاه داشته شده است. خوانندگان و دیگر قاعده‌های بهداشتی و پیشگیری از کرونا ویروس را رعایت می‌کنند. ما در طول کرانتین خیلی چیزها را از دست عقب مانده، خیلی چیزها را فراموش کردیم و همینطور به خواندن کتاب‌های بدیهی مشغول می‌شدیم. اما نابسته از این که ما به خواندن کتاب‌های بدیهی مشغول می‌شدیم، چیزهایی که در ایدئولوژی می‌گذاشتیم آنها را فراموش کردیم. باز خیلی از درس‌ها عقب ماندیم، صنف 8 را پورا نخواندیم و همینطور اگزمین نگرفتیم. ممکن که اگر ما با درس ها در طول خوانش با خیلی چیزهای دیگر رو از خود میکردیم و همینطور همین کرانتین با ما خیلی تاثیر رساند. از درس ها خوندیم امتحان ها. اگر درس میشید چی میشید؟ دانشجو مستحکم تر شد. خیمیا من خیلی ورداشت، بیولوژی من خیلی مستحکم کم در خونه، فیزیک را خیلی خوندم، خیلی بسیار جایی نفهمیده فهمیدم. ما را یکم تاثیر منفی نرسانده. در این روزهایی که خوانندگان در کرانتین قرار دارند، رهبریت گیمنازیای دولتی مثل روزهای پیش سرکار میباشند. طریق تلفن به سوالهای شاگردانشان جواب میگویند. در جمهوری تاجیکستان هم از 25 اپریل خوانندگان با تعطیل دراز مدت یعنی سفربر کرده شدند. و در این مدت به همه معلوم است که اگر وقتی که خواننده از مکتب دور ماند، این با دانش او با سویه دانش آموزی او کم تأثیری منفی میرساند. و ما آموزگاران گیمنازیای دولتی رقم 1 ناحیه وسه در این دوره یک قطار کارها رو به سامان رساندیم. اساساً ما خوانندگانی که با المپیاد سفربر هستند آنها رو دعوت کرده و همون طبق قرارداد ستاد جمهوری اوید به همین کرونا ویروس یعنی با آنها درس گفتیم و از روی یعنی سلامتی آنها رو حفظ کرده، یعنی تمام از نقاب استفاده برده، از آنتی سپتیک استفاده برده، خوانندگان رو دعوت کردیم و معلمان با آنها کار کردن تا که آنها همین دانش آنها کم نشود. و با دیگر خوانندگان اصلا جمع زیادی خوانندگان ما، شماره زیادی خوانندگان ما در خانه بودن و هر یک راهبر صنف ما سفارش دادیم که دائما با آنها در تماس باشند و از احوال آنها با خبر باشند و با پدر مادر دستور دهند که خوانندگان بیکار نمانند، همون موضوعهای بدیهی را تکرار کنند، بعدا کتاب‌های بدیهی خوانند و بیشتر همین برنامه‌های شوق‌آوری که از تلویزیون تاجیکستان تلویزیون کودکانه بهارستان است و صنف‌های بالایی باشد، از برنامه‌های اخباری جهان‌آموز تلویزیون شبکه یکم و دیگر شبکه‌های تلویزیون جمهوری تاجیکستان با خبر باشند و دائما یعنی که سویه دانش خود را بلند بردارند. روزهای کرانتین با این آموزگاران ما نزد یکی از شاگردان مکتب به این منزلی استقامتی آمدیم. سیاحت نظر و در صنف دهم تحصیل دارد. این حجره مشغولیت‌های درسی آنها در دوره کرانتین در خانه می باشد. روی میز کتاب‌های گوناگون بدیهی و درسی گذاشته شدند. همه‌اش را استفاده می‌نمایند. در دوره کرانتین سیاحت با خواهرکانش در مطالعه کتاب‌های بدیهی و درسی با آنها کمک می‌رساند. اشعاری که من تا حال مطالعه کردم از آثار ادبیات جهان می باشد، زیرا که تصمیم گرفتیم در آزمون فروغ صبح دانایی از روی نامیناسیون ادبیات جهان شرکت ورزیم. آثاری که من مطالعه کردم حالا یعنی در دوره تعطیل تا حالا
6 романро ташкил медиҳанд ки инҳо аз Чингиз Айтматов мебошанд. Дуроҳаи Буронӣ, повестҳои Алвидо Гулсарӣ, Киштии сафед ва ҳамчунин Муаллими аввалин мебошад. Аз нависандагони рус Мартинов китоби Гянея ки романи фантастикӣ аст мутолиа кардам. Айни ҳол ба акнун шурӯъ мекунам ба мутолиа кардани легенда дар бораи Улленшпигел ки нависандаи Белгия Шарл де Косер онро навиштааст. гирандаи стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои фаъоли маҳфили пайравони пешвои миллат назди бахши кор бо ҷавонон ва варзиш Саёҳат Назарова дар самти пешгирии бемории COVID-19 дар самти бурдани корҳои тарғиботӣ дар ин рӯзҳо саҳми арзанда гузоштааст. доир ба пешгирии ин вабое ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш андохта истодааст, мо якҷо бо аъзоёни фаъоли маҳфили пайравони пешвои миллат аксияҳои ташвиқотиву тарғиботии миёни мардум баргузор намудем, то ин ки боз ҳам огоҳтар шаванд, зеро яъне воситаи асосӣ мубтало нашудан ба ин вирус яъне қоидаҳои гигиению санитариро риоя кардан мебошад. Бинобар ин мо яъне варақаҳои иттилоотӣ тақсим карда мардумро огоҳонидем. ана ин духтарон бошанд дар давраи карантин ҳунар меомӯзанд. 10 нафар духтарони шаҳраки Гулбуг ба ин коргоҳи дузандагӣ омада шогирд истоданд. муддати 1 моҳи омӯзиш онҳо ин ҳунарро аз худ намуданд. ба мо бисёр таъсир расонид, яъне ки мо дарси худро пурра омӯхта натавонистем, дар ҳамин хона яъне хуб худмон дарс гирифта наметавонистем. роҳбари коргоҳ мегӯяд ки нафароне ки ба ин ҷо муроҷиат мекунанд онҳо омода ҳастанд ки хоҳиши духтаронро ба ҷо биёранд. карантин ши дига мактаб бавра омадан талабоку барои агар доштан аввалами талабои мактаб меоманд хай мо иҷа ҷавобгарем то вақти коримон бучидана ҳамин 3-4 соат дар ихтиёри май то ҳамун соата ҷавобш медодим бо ге маълимора мегуфтем ки хайм талабат омад расид бо падару модар бо савол медоданд телефон мекарданд ки ҳамун фарзанди мо ҳамун ҷай хай ҷавобш бите иҷа мо ҳам масъулиятпазирем. дар давраи карантин духтарони деҳот ба чӣ корҳо машғул ҳастанд? бо мақсади ошноӣ наздик ба деҳаи Гулобод ҷамоати деҳоти ба номи Абдиавазов омадем. меҳмони ин оила шудем. ин наврасону машғули тайёр намудани ин гуна афшурда аз помидор дидем. дар ин ҷо суҳбати мо атрофи карантин, COVID-19 ва аз худкунӣ дарсҳои хонандагон дар шароити хона дар ин давра рафт. хай таъсир расонда одами хондагӣ мехонад. ана ту кӯшиш кардӣ хондӣ? бале. ёрдами ки хатӣ? мисол саволое ки намефаҳмидӣ кида муроҷиат мекардӣ? Идриста бачаям акам. ӯ назм мехонад? дар суҳбат бо сардори оила огоҳ шудем ки дар давраи карантин наврасон дар баробари он ки ба корҳои саҳроӣ машғул ҳастанд онҳо кӯшиш доранд ки қафо номонда савияи дониши худро нигоҳ доранд. давраи карантин шиданда мо ҳам хел кардем хона даха китоби бадеӣ мехонанд дута духтарон хай бо дар ин маврид бачаҳои додармам овардам ҳам хоҷагӣ деҳқонӣ дар ёрдам мекарданд ҳам китоб бо баҳсу мунозира мекардем дар бораи ту кам китобо хондӣ иш кам китобо хонд айми китоб чӣ баҳра бурдӣ дар ҳамин давра хай манам хоҷагӣ дарам ёрдам карданд не ки беназорат ман намондам хай китоб хонданд мепурсимшон ин синфи 5 китобои бачагона синфои 8-9 китоби бадеӣ ҳам хеле дар бораи саршури истодагӣ хай назорат кардам хондан ҳози хай меҳнат мекунанд ёрдам мекунанд хеле ака ман маҷбур намекунам ба дили чанд қадаре ки кор мекунанд мегум инам агар ки нафоритон бирен хай хона дам бигирен бо назорат мекунам китоб мехонанд. ин ҷо бозор аст. дар ин давра қисме аз наврасон бозорро интихоб намуданд. ин наврасон савдо мекунанд. аробакашӣ шуғли дигари наврасон мебошад. дар ин хусус калон солон гап мезананд. ароба мекашам, грузчикӣ мекунам, мошинда бор мекашанд. ҳамин кор барои зиндагии ҳаёт мекашанд. берагардӣ нестанд. инам мисол гем вақти коронавирус шидаст, мисол гем талабо вақти каникул бироманд, як халаш падарошон кор намекунанд, мисол гем омада меҳнат карда формаи мактабӣ мехаранд. дар гимназияи давлатӣ як рӯзи карантин анҷом ёфт. аҳли дин ва ин ҳамсинфонаш орзу доранд ки давраи карантин COVID-19 ҳарчи тезтар анҷом ёфта давраи таҳсили нави мактаб оғоз гардад.